فیلم چکر و نویسکارên Amerîkî Christopher Miller û Phil Lord bibiryar bûn ku di filmê Spider-Man Across the Spider-Verse de huner û dil bi hev re bikarbînin û ev de hat wateya berfirehkirina çîrokên mirovên Spider. It's the fact that they don't all راستیه که کاراکتر نشبن هفدو و چه جوان جی به همان شوازه نهات نخیز کرن و او تشتان لهمبر هفدو دبینن بو من نیرنه که پر خوشه که هر در برینک هنری یا کسانه خودی نرخه که و ام جی سنورین تنابر وان جلبین در برین دا جهولی راکن. Being Spider-Man is a sacrifice. Ji bo berdewamiya filmê xwe yê 2018 Spider-Man Into the Spider-Verse wan hewil da ku cîhanên nû ava bikin, da ku temaşevanan têxin nava çîrokeke animasyonî. Every world that we were visiting had a reason for Sedemeke serdaname ya her yek cîhanê hebû. Me xwast ku her yek پر جهه رنگ خویا بکه او خودی استتیکا خواه به لوما او فرسندکه خوش بکو ام چیروکه که ببیجین که مرو دکاره هر وان جهان او وان ببینه که بری چی جاری نهات نردیتن او تشتک وان قد تجربه نکریه بدن تماشوانان. فیلم رویتیا جوان مایلز مورالز تشوپینه که به اوینا کوین ستیسی دست به میسیونک دکه که مروون سپایدر لهر گردونه جه فلاکتان خلاص بکه. It's an expression of the world as it exists, which is full of فیلم دیارکرنا جهانه که تجی مروون جهه رنگ یه پنیرین و چاندین جدانه. ما کاراکترین سرکی جارنان کر آلیکاری میلس. جارنان کر دجمنی وی دا که نشان بدن که گلک آواین جدا یه نیرین و هبونه هنه. Di filmê de şêwazên animasyonê ji pirtûkên komîk yên Miles Morales Marvel bandor bûne. Yên ku Brian Michael Bendis û Sarah Pichelli afirandine. Hunermendên deng yên navdar karakterên film didin axaftin. Ku yek ji wan îseriyê ku deng daye Spider-Woman. Film peyamê dide mirovên ji her beşên jiyanê ku ew hebûna xwe bi awayê heyê qebûl bikin. But with this story in particular, like there's just so many grounded themes of بتایبەتی بوێ چیرۆکێ gelek mijarên bingehîn yên weke haydarbûna ji xwe bi xwe bawerkirin û li ser xwe agahdarbûn hene. Spider-Man Into the Spider-Verse ku beriya pandemiyê hatibû çêkirin di sê rojên pêşîn yên nîşandanê de zêdetirî 35 milyon dolar qezenc kiribû û di sala 2019 de xelata Oscarê ya filmê herî baş wergirtibû. Tevî hînfîkaran ku vegera rojên rekorî yên çûyîna sînemayan êdî pir dûrin, pêşbînî heye ku Spider-Man Across the Spider-Verse ew ji 95 milyon heta 130 milyon dolarî li Amerîka û Kanada perdeyên xwe veke. Özlem Yasak, Dengê Amerîka.